Bossa Bali Wiki Podcast. Om Swastiastu. Sematon teknika sareng sami, rahajeng rauh ring siaran druwene rahina mangkin, minab semeton nemi mireng titiang iriki ring radio druwene nggih. Duaning sapunika lugrayang titiang matur-atur ring semeton sinamian indik dewek titiang tur acara puniki. Acara podcast puniki inggih punika pinaka acara pasawitran radio suara teknika SMK Negeri 3 Singaraja sareng Basa Bali Wiki. Semeton sane durung uning nah pinika Basa Bali Wiki dados ngranjing ring website titiang ring dictionary.basabali.org. Titiang taler medue Instagram indik basa sastra mewah budaya Bali ring wiki basa Bali. Terus simpang irike nggih semeton. Inggih, Basa Bali Wiki inggih punika yayasan pelestari basa sastra mewah budaya Bali sane sampun mausaha ngelimbahkan tur ngelestariang sekancan sane mailetan sareng basa sastra mewah budaya Bali. Titiang sampun mausaha saking warsa kalih tali solas tur sampun ngemulehang kudang-kudang penghargaan nasional, daerah, mewah internasional. Antuk manah cengah tur tresnan titiang majeng ring basa sastra mewah budaya Bali. Titiang momongah hiriki ring ajeng Ratu Idadane sinamian pacang ngewedar acara podcast. Mugi-mugi wenten kawigunannya nggih. Ratu Idadane sinamian acara podcast puniki pacang munggah ring radio suara teknika nyabran kalih minggu. Ring rahina soma nggih. Ring acara puniki titiang medue kudang-kudang topik wenten acara publik bagan sareng atiti spesial niki. Inggih punika semeton Bali sane medue kebisan utawi keunikan sane mewiguna. Wenten talar ahli, pergina, petani miwah sanesyosan. Ringgalah tiosan pacang aturin titiang penguacan sastra Bali minangka cerpen, puisi mewah prosa, laut kelanturang babaosane. Duane galah puniki wanta galah kaping pertama sane ketiba ring titiang, iriki titiang medue bintang tamu utawi atiti spesial rahina mangkin. Sakewanten sadurung nika titiang matur sukses ping banget majeng ring angga pangrembe Radio Suara Teknika SMK Negeri 3 Singaraja, duaning sampun mapai cegalah kapining dewek titiang ring Basa Bali Wiki. Inggih, inde atiti sane rauh ring studio rahinane mangkin, pesengandane inggih punika Dr. Putu Sabda Jayendra, SPDH, MPDH. Inggih, napi sane spesial ring dane, haniki akidek semeton nggih, dane pinaka akademisi dan pangkademisi nggih, akademisi kenten nggih, utawi peneliti nggih, sane nelebin parindikan sesolahan bareng brutuk ring Desa Trunyan Kintemani. Om Swastiastu Pak Sabda. Om Swastiastu. Titiang Putu Sabda Jayendra, titiang asli saking Singaraja. Mungkin titiang mayuse 3-3 ngeten. Mungkin titiang makarya dados dosen kocap ngenten nggih, dosen ring Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Dumugi becik-becik kena-kena rahayu sareng sami seger-oger tur mebekel nang ngenten nggih. Inggih ngenten. Inggih Pak Sabda. Bapak niki dosen ten ngenten nggih. Taler peneliti. Menawi semeton teknika sinamian meled uning siraya bapak niki terus saking napi kenten cik nadak saro rauh hiriki kenten. Indayang demen uning ayang niki semeton sinamian ring radio suara teknika sira ke bapak sujatin ane kenten. Inggih yening maosang inde pendidikan titiang nike makeh pisan suka dukanya ane nike. Nah dumun nike kan bapak titiang nike kan dados pegawai negeri nggih. Pegawai negeri sipil utawi PNS nike. Nah dawa gumine dumun nike nak nenten wenten sane ke bawah otonomi daerah nike. Dados nike yening PNS boleh mutasi utawi pindah tugas nike.
pasti ke pun antar kabupaten nike enten. Nah, di tiang saneka pertama nike ngeranjing nike kan jenjang TK nggih. TK Mutiara Singaraja nike wastana nike enten. Nike genahne ring arep Rumah Sakit Umum Buleleng nike. Nah, nike pun begenah nike TK nike enten. Nike di tiang tamat warse siu 900 sieu daset lu. Nggih, sieu 900 sieu daset lu nike di tiang tamat. Malih di tiang lanturang ring sekolah dasar gitu. Sekolah dasar ini ke SD Negeri 2 Banyuasri Singaraja gitu. Nah, nike ngantos kelas 4 manten tiang rike nggih, sane nike pun sane ke bawas tiang iwau nike bapan titiangin nike poleh mutasi nike saking Singaraja pindah ke Pekutatan. Pekutatan ini ke Gumi Jembrane nike nampak Tabanan kenten. Perbatasan nike kenten. Nah, di tiang nike lanturang pepelajaran di tiang nike ring SD Negeri 2 Pekutatan ke Jembrane nike nggih. Enten ngantos di tiang tamat nike warse sieu 900 sieu das sieu. Nah, bosan nike malih di tiang lanturang pepelajaran di tiange lanturang ranjing di tiang ring sekolah lanjutan tingkat pertama kenten. SLTP, nak dumun nak SLTP nih kewastane nike mungkin nike kan SMP nike nggih sekolah menengah pertama nak dumun SLTP nike dan SLTP nike SLTP Negeri 1 Pekutatan. Nah, busan nike di tiang tamat warse kalih tali 2 malih di tiang lanturang pepelajaran nike ring SMA Negeri 1 Pekutatan gitu. Nah, nike ngantos kelas 2 mantan nike. Nggih, ri tatkala di tiang kelas 2 ini teniwang di tiang nike warse kalih tali 4 nike malih nike mutasi nike bapan di tiang nike ke Kota Negara kenten. Nah, malih di tiang pindah sekolah nike ring SMA Negeri 1 Mendoyo nike. Ngantos di tiang tamat nike warse kalih tali 5 kan. Nah, usane nike malih di tiang lanturang program sarjana kenten. Ring Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. IHDN nike nggih. Nike di tiang tamat nike warse kalih tali dase. Ya, kalih tali dase di tiang tamat nike langsung di tiang ngelantur ngeranjing ring program magister utawi S2 nike. Malih nike ring Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar nike program studi nike pendidikan agama Hindu. Di tiang tamat warse kalih tali roras. Nah, retar kali di tiang pun tamat, di tiang boleh pekarian genten. Boleh pekarian dados dosen. Ring STPBI nike wastane dumun Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional genten. Dados dosen agama Hindu nike di tiang rike ri Sekolah Pariwisata padahal nike genten. Nike gelising satu enggal niki nggih di tiang ngelanturang malih program doktor nike S3 nike ri warse duang tali 14 ya, kalih tali 14 enten. Nah, nike di tiang malih ngelanturang ring Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar program studi ilmu agama enten. Nah, nike ngantos di tiang tamat nike warse kalih tali Plekutus nah kenten. Nggih kenten indi pendidikan di tiange kenten. Inggih. Napi mawinan Bapak melajain budaya kuno ring Trunyan. Inggih. Ya ning maosang indi penelitian nike kan nak dumun nike kan nak dados swadharma di tiang mulu nike dumun dados mahasiswa tapi malih mangkin di tiang sampun dados dosen nike kan nak patut dia nike ngemargiang tridharma wastane nike. Tridharma nike kan wenten pendidikan utawi ngajain nirage kenten. Wenten penelitian, urusan nike wenten pengabdian masyarakat nah kenten. Nah, nike tridharma wastane nike. Kenten. Nah, tiang mulai senang nike tiang penelitian kenten. Senang penelitian
napi malih indik budaya Bali sane unik-unik nah kenten pun maosang nike unik nike kula Dresde utawi kuna Dresde nike sane nenten wenten ring desa sane lianan. Nah nike unik ampun nike wasane nike. Nah tiang seneng pun penelitian sekali nike kenten. Nah namun indik barong brutuk nike kan sujatene titiang ampun uning nike uling tiang SMP tiang ampun uning nike barong brutuk. Nike titiang boleh nyaksiang ring televisi kenten yang tiang taniwang nike kan SCTV nike boleh nyiarang barong brutuk nike liputan wenten dumun kenten. Dumun dawek nike kan ring liputane nike maosang desa Tunya nike kan di Danau Batur nike ding pinggir Danau Batur nike kenten. Dumun nak nenten wenten jalan maspal kenten. Lurung maspal nenten wenten mrike patut nike negahkeun pedahu nike kenten ke desa Trunyane nike kenten. Nah, uling rike pun tiang penasaran, wenten desa sekadi nike nggih kenten. Napi malih nyaksiang barong brutuk nike. Nah, dumun yen maosang barong nike kan ya tiang nak uning warongket manten siki nggih barongket sareng pasangane ramde. Nah nike manten pun tiang uning yen maosang barong kenten. Nah, makane nike tiang mireng wenten barong brutuk, wah barong napi niki kenten. Napi malih nyaksiang ring televisi nike, napi niki kenten. Wenten barong unik niki nganggen keraras nike. Nike tariane nike nenten padah sekali tari Bali sane lianan kenten. Makane nike tiang ngelah ampun tiang cita-cita kenten. Bendan tiang kelih nike. Bendan tiang kuliah kenten. Harus tiang boleh mrike kenten. Nyaksiang nike kenten. Kenten dumun ceritanya. Nah, nike gelising satu enggal niki nggih di tiang kuliah boleh tiang ngewacen bukune Profesor Jim Dananjaya niki judulnya Kebudayaan Petani di Desa Trunyan kenten. Nah niki becik pisan bukune niki nyeritayang indik penelitian ragane pun yen nenten niwang titiang 2 tahunan niki penelitian niki kenten. Ring bukune niki wenten nyeritayang indik barong brutuk niki kenten. Nah niki mawinan tugas titiang masuk ring program doktor niki ampun angin titiang disertasi kenten. Nah dawek niki warse kalih tali 16 ke kan ampun wenten rurung maspal niki nggih ke desa Tunyane niki titiang mrike ampun negahkeun sepeda motor kenten. Margiang penelitian gitu. Nah, yen manut ring tulisane Profesor Jim Dananjaya niki ampun kan niki ampun baosange niki agama Hindu ring desa Trunyan niki nenten patuh sekadi agama Hindu ring Bali sane lianan kenten. Napi mawenang kenten ring Trunyan niki nak nenten sujatene niki ngelinggihang Brahma Wisnu Siwa kenten sekadi ring desa-desa sane lianan kenten. Niki unik niki. Nah, ring desa Trunyan niki sane dados sesunan niki kan Betare Datonta niki Betare Datonta. Utawi Ratu Sakti Pancering Jagat kenten lan saktine niki Ratu Ayu Pingit dalam dasar eten. Nah, barong brutuk niki kan nak nyeritayang indik niki ampun Ratu Sakti Pancering Jagat utawi Betare Datonta niki lan saktine niki Ratu Ayu Pingit dalam dasar lan ilen-ilen nide eten. Niki yen teniwang titiang duang dase besik niki barong brutuk niki kenten. Nah, sanelianan barong brutuk sanelianan niki betare-betare sami niki betare-betare sane melinggih ring Trunyan niki wenten Ratu Sakti Meduwe Game kenten.
wenten Ratu Sakti Tegah Kaler kenten, Ratu Sakti Gunung Emas kenten nggih, Ratu Wayan Basang Bedelan betare-betare sane lianan sane melinggih ring jagat runyan. Nah nike ampun sane keceritayang ring sesolahan barong brutuke punike enten. Nggih kenten. Niki indek barang berutuk Bapak, tapi sujatine barang berutuk punika manut penelitian sanes sampun kelaksanaan. Nah, barong brutuk nike yening manut sekadi pitutur penglingsir ring desa Trunyane nike kan asal kerunane brutuk nike kan saking bahasa Bali kuno nike kocap enten. Baru lan tuwuk enten. Baru tuwuk, barutuk, brutuk. Nah, kenten dadosne. Brutuk nike artene nike metemu. Yen bahasa Indonesia nike bertemu mesra kenten. Napi mawinan kenten barong brutuk nike kan nyeritayang nike Ratu Sakti Pancering Jagat metemu sareng Sakti Nide Ratu Ayu Pinggit Dalam Dasar metemu tur ngicenin kerahayuan gemah ripah loh jinawi kenten ring jagat desa Trunyan kenten. Nah, barong brutuk nike memargi nike ring ngusabe gede kapat lanang nike. Manut saking restu di Trunyan nike kena wenten kekalih nike wenten model purnama kapat nike. Wenten purnama kapat lanang, wenten purnama kapat wadon kenten. Sekali contoh yening warse niki kapat lanang, warse malih hapisan nike masuk di kapat wadon. Mana malih hapisannya malih kapat lanang kenten. Nah, dadosne nike barong brutuk nike memargine ring kapat lanang kemanten. Yening kapat wadon dan memargi barong sesolahan barong brutuk nike kenten. Nah, sane nyolahang barong brutuk nike trune-trune ring desa Trunyan. Nah, nike boye je sembarang trune nike naten je trune sembarangan nike dados nyolahang barong brutuk nike. Makeh nike persyaratannya niki kenten. Nah, misalnya nike trune sane suci kenten, suci lahir batin nike. Usan nike presiden ngemilunin indek pekemitan mekemit ring pura Pancering Jagat nike bulan pitung dina kenten. Bulan pitung dina nike kan petang dasa kalih rahina nike nggih. Nah, ritar kala ngemargi yang pekemitan nike makeh niki pantangannya niki kenten. Minekadi contoh nike nenten dados ngeraos kasar kenten. Nah, nenten dados nundi anak istri nah niki sampun nenten dados nundi anak istri utawi yening bahasa Indonesia nike bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, nike pantangan berat nike kenten. Yening nike melanggar nike nak kepercayaan niki yen dari tatkala nyaluin tapol nike kebus dados pingsan malih nike kenten. Nah, nike yening melanggar kenten. Nah, nike mawinan barong brutuk nike keteng-ketang pisan niki. Tenget pisan nenten dados macam-macam nike dugas ngemargi yang indik pekemitan nike kenten. Nah, barong brutuk nike kan liune nike duang dasa siki. Nggih, duang dasa siki. 21 nike. Barong brutuk nike ri pemucukne nike wenten betare sane kesungsung nike betare Ratu Sakti Pancering Jagat lan Ratu Ayu Pinggit Dalam Dasar. Nah, sane lianan nike betare-betare sane lianan nike sami sane melinggih ring wewidangan desa Trunyan. Minekadi contoh Ratu Sakti Medewe Game kenten. Wenten sane meparab Ratu Sakti Tegah Kaler, Ratu Wayan Basang Bedel kenten. Wenten Ratu Sakti Gunung Emas kenten. Nah, nike betare-betare sane melinggih ring wewidangan Trunyan. Nah, ritat kala mesolah barong brutuk nike
Murwadaksina domun. Murwadaksina niku kan ngelinderin purane niku pangtelu enten pangtelu niku. Nah, wusan menika niku masalah niku mecut-mecut niku barang brutuk niku kan makta senjata niku merupa pecut utawi cambuk niku. Nah, niku ampun yang wenten penonton niku keni cambuk niku kan nah niki nak kepercayaan niki yening wenten sane meduwe sakit medis utawi non medis sekala niku sakit niku yening nunas tambe niku kan artinya nunas pecut niku kenten. Yening keni pecutnya barang brutuk niku nah niki kepercayaan seger niku kenten. Sakit niskala niku ical kenten. Nah, niku. Nah, usan kenten wenten malih niki sane nunas kerahayuan saking barang brutuk niki nunas kerahayuan niku nunas kerarasne niku ritarkala warung brutuk niku masalah niku wenten pemedak sane nunas bulu utawi nunas keraras niku sane ke angin ring barang brutuk niku enten. Nah niku kesimpen anggene niku napi wasane niku penetek bayu mangde nenten rutuk enten mangde nenten gugup niku niku kocap fungsi kerarasne enten. Wenten malih nunas kerahayuan niku nunas surudan Banten niku. Nah yening wenten warung brutuk sane makde Banten surudan niku niku kan bedaging woh-wohan enten bedaging sanganan bedaging jinah nah enten yening polih nunas niku mawinan barang brutuk niku ngicenin kerahayuan nah kenten kocap niku. Nah, tiang dugasi penelitian niku polih niku poleh tiang jagjagina niku sareng barang brutuk niku tiang izinna woh-wohan niku harus niku ajeng niku kenten atau dados niku pekidihang niku kenten yening wenten nak ngide yening irageun nenten ngemang niku ten kune kenapi niku nak irageun ning ngelahak niku kenten ngicen apiten kenten yening irageun ngicen keicenen niku sareng niku poleh kerahayuan kenten. Nah, niku nyaluk sanje niku yening ten liwang titiang sekitar jam 4 niku nggih. Nah, niku sosolahane niku wenten metambak kenten. Metambak niku nenten sekadi wau yening wau niku kan barang brutuk niku mecut niku ngicenin keraras, ngicenin surudan Banten kenten. Nah, yening metambak niku niki sane masalah niki barang brutuk sane nyolahang Ratu Sakti Pancering Jagat lan Ratu Ayu Pinggit dalam dasar kemanten kenten. Ini metambak-tambakan pun niki. Metambak-tambakan niku yening sekadi anak cerik dumun niku kan patah sekadi manslaughter niku nggih. Nah niku barang brutuk Ratu Ayu Pinggit dalam dasar niki terus niki tapi wastan niku ring bahasa Indonesia niku berusaha ditangkap niki oleh Ratu Sakti Pancering Jagat niki kenten. Terus berusaha ditangkap niki nah manut ring kepercayaan niki yening ngantos sandikala niki nenten ketangkep niki saktinyane niki sane nyolahang barang brutuk niki maka sami niku nenten poleh jodoh niku seumur hidup nenten poleh jodoh niki yening wenten poleh jodoh dan meduwe keturunan nak niku kepercayaan niku makanya niki harus tangkep niki kenten. Napi malih niki yening ten ketangkep niki selain nenten poleh jodoh niki untuk turunane niku jaga titunya niku jagi kekeringan kenten, jagi nenten subur niku, nenten gemah ripah loh jinawi kenten, seret rezeki kenten. Nah niku mawinan dikatar kala mekire sandikala niki keramane sareng sami niki nulungin ampun nambahin barang brutuk sane istri niki mangde gelis ketangkep oleh
barong brutuk sane lanang Ratu Sakti Pancering Jagat niki. Nah, ritat kala poleh pun ketangkep niki, Mesurya ampun niki sami keramane nike, urusan Mesurya nike, rare samian niki turuna-turunane melaib niki ke Danau Batur niki ngemargiang pengelukatan ki ring Danau Batur niki ngedasin awak niki sekala ni sekala gitu. Nah, barong brutuk niki kan kalih raine niki memargi. Nah, yeneng niki hari pertama usan melukat ring Danau Batur niki malih ngemargiang pekemitan niki karena benjangne niki kan malih masalah malih apisan niki. Nanging yeneng niki hari kedua usan melukat niki dados sampun runane niki budal niki ke rumah masing-masing genten. Artinya niki kewajibannya ampun usan niki genten. Sukses ampun niki nyolahang barong brutuk niki genten. Genten ampun napi wastana niki sekilas niki satuane barong brutuk niki genten. Ratu idadana senamian niki informasi kidenge barong brutuk puniki sampun dados buku sane mamurda barong brutuk penjaga jiwa dari tanah Bali kuno ten kenan Pak nggih. Niki sampun dados buku referensi. Niki majeng ring Bapak Sabda mungkin napi parindikan sane spesial sane rasa yang Bapak sesampun neliti barong brutuk puniki. Nah, barong brutuk niki kan dumun disertasi niki penelitian disertasi niki dumun sane nama tanggelar doktor titiang niki genten. Nah, dumun tugas titiang ngemargiang disertasi niki kan judulnya niki sesolahan barong brutuk di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, suatu kajian etnopedagogi kan kenten judulnya dumun. Nah, usan titiang tamat doktor niki malih niki keolah tiang penelitian niki kenten dados buku referensi kenten. Nah, kata-katanya malih niki diolah niki dadosne pas ngolah disertasi niki dados buku referensi niki maubah kidik kata-katanya niki dadosne barong brutuk penjaga jiwa dari tanah Bali kuno kenten. Nah, napi mawinan judulnya kenten karena niki pengalaman tiang tugas ngemargiang penelitian barong brutuk niki luar biasa niki kenten. Nah, dumun kan sekati bawa sangi wau tiang kan kuning barong brutuk niki kan nenten je langsung niki ke ring Desa Trunyan. Dumun kan nyaksiang ring televisi, setelah niki ring sosial media, kenten ring artikel-artikel internet niki tiang rereh dumun. Nah, niki makeh sane maosang barong brutuk niki sesolahan sane kemargiang dalam kondisi kerauhan genten artikel ini ke di internet niki. Nah, pas penelitian ini ke memargi ternyata nenten sekali niki genten barong brutuk niki mesolahang niki nenten kondisi kerauhan niki genten. Nah, sane patut niki penyatuan niki dados asiki niki betare sane mesolah niki dengan jiwa raga truna niki dados asiki niki kenten. Nah, ritat kala nyorahang barong brutuk niki truna-trunane niki nak sadar niki. Sadar sesadar-sadarnya niki kenten. Nah, cuma niki bayune niki berlipat-lipat kenten. Kuat pisan niki nyolahang barong brutuk nganggen kostum ane tebal niki. Usan niki nyolahang barong brutuk ngawit jam 10 niki, jam 10 tawi jam 11 niki ampun ngantos sore niki sampai sore jam 4 niki terus niki mesolah niki kuat pisan niki kenten. Terus kan niki sane mesolah niki kan nenten nganggen alas kaki niki kenten. Di tatkala melaib-laib niki ninjak batu kerikil niki nak nenten kocap merasa sakit kenten. Nah, niki kepercayaannya kan nak betarane niki mesolah sareng trunane niki jiwa raganya niki menyatu niki dados siki kenten. Nah, apa nyak menyatu kenten niki sampun tetujone kenapi truna-trunane niki harus niki suci dalam keadaan suci kenten, harus ngemargiang pekemitan nenten dados ngeraos kasar kenten.
istilahnya nike menjaga kesucian lahir batin nike nunda anak istri ten dados melanggar pantangan-pantangan nike. Artinya nike kan menyucikan diri kenten. Menyucikan diri nike ring bahasa aslinya nike kan meniasekan diri nike kenten. Nike sampun mawinan ide bertare kayun masalah sarang turunane nike dados asiki jiwa dan raganya kenten. Nah, niki ampun luar biasa niki ketika tiang lihat niki kenten. Nah, urusan nike lian kan nike nggih barong brutuk niki ternyata sekali judul etnopedagogi wow niki kan sistem pendidikan ternyata niki. Oke. Nah, oleh karena niki medaging pantangan nenten dados ngeraos kasar, nenten dados nunde anak istri, menjaga kesucian lahir batin niki. Nah, ternyata niki kan tetujon seni sujati niki kan mangde dados ketincapang ring kehidupan sehari-hari ta kenten. Artinya niki mangdi dados kebiasaan kenten. Karena ring pekemitan niki kan sembahyang rutin, terus tendados memunyi kasar pun sekali baos ni wau niki. Terus pantangan enten dados medaya corah niki. Jadi yening lulus niki nyolahang barong brutuk niki. Nah, niki samping boleh niki kebanggaan niki di masyarakat enten. Niki sekaligus mempersiapkan generasi muda trunya niki sebagai generasi selanjutnya, generasi kerama-kerama desa trunyan sane berjiwa mandiri, taat sarang Ida Sang Hyang Widi gitu, mewah sane lianan gitu. Pokoknya niki luar biasa niki barong brutuk niki. Niki sampun mawinan judulnya ke olah kidik niki dados penjaga jiwa dari tanah Bali kuno, karena kan niki seolah-olah barong brutuk niki menjaga jiwa generasi muda trunyane niki dari sekali mungkin kan zaman niki nggih zaman serba global niki pengaruh sosial media dan lain sebagainya niki makeh pisan generasi mudane mungkin truna-trunine mungkin niki sampun lempas sareng budaya Bali kenten. Nah, barong brutuk niki kari niki menjaga jiwa generasi muda trunyan dari perubahan niki kenten. Kenten tiang mahosang kenten. Lianan saking kesenian sakral barong brutuk puniki kesenian api sana sampun teliti Bapak nyantos mangkin. Barong brutuk niki tiang jujur mantan niki penelitian terkait budaya Bali kuno saneka pertama kenten. Nggih. Usan niki titiang boleh penelitian niki wau pragat niki indek tarian sakral tari wali mongah kenten. Wali mongah niki mirip niki sareng barong brutuk padah gunonyane corak niki yang barong brutuk nganggen keraras niki nganggen paku kenten. Nggih. Nah, niki ceritane kan dumun dawuh titiang kari ngemargiang penelitian ring trunyan ketemu wenten tiang sareng mahasiswa Undiksa kenten. Nah, ragane niki kantun ngemargiang penelitian tugas niki minap kenten dari dosennya kenten. Nah, niki metemu sareng tiang ngorang bahwa tiang sedang penelitian barong brutuk. Nah, niki ragane nguningang ten wenten arse ring desan tiangi penelitian Pak gitu. Wih, wenten api rike gitu. Niki padah wenten di desan tiangi tarian sekali niki. Nah, niki mongah niki wastana niki Pak. Nah, saking rike ampun tiang penasaran kenten. Nah, usan ngemargiang penelitian barong brutuk ampun dados buku malih ngelanturang tiang ring Bunutin Kintamani. Nah, kenten ceritane nah niki kebenengan tahun warse duang tali siang olas ring purnama kapat niki memargi upacara pangwangan niki wastane ring upacarane niki memargi tarian sakral mongah enten niki ampun tiang kesempatan
wenten penelitian, ya, observasi, ngemargiang wawancara, kenten. Langsung pun tian nyusun buku. Nah, mahasiswa undiksa nike saningunan nike kebenengan nike dados kalian trune daweg nike kenten niki kebetulan manten niki. Kenten. Nah, kenten ceritanya kocap kenten nggih. Nggih. Niki melet titiang uning niki Pak. Ini mongah pun niki nggih. Minap akeh nak durung uning niki. Napi ketaler ke bawah sebarang kuno utawi niki kesenian sana tiosan kenten. Indik sesolahan wali mongah nike yening ke bawah barong. Nah, jujur manten niki nggih. Ngantos kadi mangkin tiang karin nenten setuju kenten. Ya kriterianya nenten memenuhi syarat niki yening mangde dados ke bawah barong kenten. Ya. Napi mawinan kenten kenten. Nah, niki wenten beberapa kriteria niki yang sekadi tiang nggih. Saneka pertama yening barong ke masyarakat kan sampun tata suning barong nike pinake manifestasi kekuatan Sang Hyang Widi. Ike usan nik kenten barong nike dados sesunan nike biasanya di pura-pura. Nah, niki sakral niki kesungsung niki oleh masyarakat kenten wenten keramu penyungsungne niki kenten. Nah, niki barong nggih. Yening mongah niki nak nenten je dados sesunan niki. Kenten. Nggih, nenten dados sesunan mongah niki. Nah, ya diastun mongah niki tarian sakral. Nah, niki nenten wenten kesungsung napi tapelne, napi bajone niki nenten wenten sane kesungsung di masyarakat kenten. Nah, ke pertama. Nah, sane kaping kalih mongah niki nenten melambangkan dewa-dewa niki kenten. Mongah niki pinake perlambang buta kale kenten. Nggih. Mongah niki kan asal kerunane pongah kenten. Pongah niki nggih punapi je sifat buta kale nggih pongah, sombong, mabuk, iri hati, lobe, kerode kenten. Demen ngusak ngasih jagat, ngusak ngasih timpal, ngai kekacauan kenten. Nah, nike sifat-sifat mongah. Oleh karena nike tarian mongah nike brutal niki. Punapi je sekadi buta kale seradak seruduk kenten laib-laib kenten nakut-nakutin masyarakat kenten. Nah, kenten ciri-ciri tarian mongah nike. Nah, usan kenten kostum mongah nike ampun pun mau perlina nike nenten wenten atributnya sane kesungsung di masyarakat kenten. Nah, nike untuk sesolahan mongah. Nah, mongah ring Desa Bunutin Kintamani niki memargi 2 tahun sekali ring sasih kapat. Iku yening nenten iwang titiang boleh nyaksiang ring sasih kapat warse duang tali siang olas niku. Nggih. Niku upacarane pangwangan niku wastane. Upacara pangwangan. Pangwangan niku kan asal kerunane kuang, nguangin kenten nguangin api kuangin niku. Tujuan upacara nike nguangin letah-letah jagat, letah-letah niskala, mangde ngewetuang kerahayuan, kesuburan, kerahajengan, mangde harmonis sewewidangan Desa Bunutin Kintamani. Nah, kenten tujuan niku. Nah, dadosne mewali niki nenten cocok niki arsane niki yening kebawas barong mongah niki kenten nggih. Indik salanturnyane napi pacang teliti Bapak malih. Turun napi sane dados pengabdin Bapak ring sejroning nglaksanaing penelitian budaya puniki. Nggih. Yening maosang indik penelitian selanturnyane kari niki wenten niki. Nggih, niki tiang rencana wenten penelitian ring Desa Pedawe Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Nah, niki nenten merupa tarian sakral sekadi wau, sekadi barong brutuk, sekadi mongah. Nah, niki kan tarian sakral. Nah, niki titiang wenten penelitian tradisi. Nah, niki masyarakat sejebak Buleleng niki sampun tata suning indik gula Pedawe sane manis nyangluh. Enten
lian niki sareng gula-gula sane lianan jak manis nyangluh niki ya akeh niki nak ngerereh niki gula pedawu niki enten. Nah niki titiang poleh orti saking timpal-timpal tiang ring buleleng gula pedawu niki kekaryanang nenten skala ni kemanten nanging wenten niki prosesi ni skala ngaryanang gula pedawu niki wenten ni skalane niki wenten upacarane wenten pailahne enten nggih niki sekadi contoh niki nak penelitian kanton memargi niki nggih tiang maosang sane umum manten sekadi contoh niki wenten matur piuning ring punyan jakane enten wenten dewasa ayu ngiris enten. Nah gula pedawu nike antuk makudang-kudang upacara yadnya panca yadnya dewa yadnya buta yadnya manusia yadnya resi yadnya ngantos pitra yadnya niki manggen niki gula pedawu niki enten. Nah niki kan unik niki wenten gula jaka niki ring upekara enten. Nah niki sampun mawinan tiang arse niki ngemargi yang penelitian ring desa pedawu. Nah niki kantun niki memargi niki wau ngawit niki kan dan nang di desa pedawu niki desa Baliaga niki ke niki unik niki nenten wenten niki upacara niki ring wewidangan sane lianan gitu. Ya kebenengan niki kelian runane ring pedawu niki dumun dados murid tiange dumun di IHDN gitu, di Institut Hindu Dharma niki kantun niki murid tiang dumun kan. Niki sampun titiang kan wenten pesemetonan ring media sosial niki sareng ragane niki cingakine postingan tiange kegiatan tiange ring Bunutin Kintamani boleh titiang takenine nenten wenten arse penelitian ring pedawu Pak niki wenten tradisi sekadi pun niki nggih usah niki tiang pasti memargi pun rike ngemargi yang penelitian kenten mungkin ampun niki ngawit enten. Dumugi lancar niki nggih titiang nunas doa niki sareng semeton basa Bali Wiki sareng sami dumugi-mugi lancar niki titiang oleh wenten karya buku malih enten lan pengabdian di masyarakat enten. Nah niki terus terang niki penelitian ngayah manten niki anggen tiang sumbangkan untuk masyarakat enten. Niki nenten tiang boleh napi-napi batas boleh ilmu kemanten niki nggih lan pesemetonan baru niki kenten ring makudang-kudang desa sane tiang teliti nike urusan tiang penelitian boleh ampun tiang semeton-semeton baru kenten tujuan tiang ngemargi yang penelitian sekali puniki kan niki nak tiang wenten cita-cita cita-cita manten niki nggih mogi-mogi nenten kapi alangan kenten titiang wenten manah ngaryanang perpustakaan gitu. Sani menyediakan informasi lan referensi khusus untuk tradisi-tradisi Bali kemanten. Gitu. Niki tujuannya mangde masyarakat wenten saling tukar informasi kan ya diastun iraga patah-patah niki magama Hindu ring Bali nanging makudang-kudang tradisi wenten. Makudang-kudang kearifan lokal niki wenten. Makudang-kudang dreste ring Bali wenten. Meh jak tentelah pun tiang maosang niki enten. Nah niki mangde sareng sami saling nguningin di desa niki wenten dreste sekadi puniki. Di desa niki wenten tarian sakral niki. Di desa niki wenten tradisi sekadi puniki. Di desa niki cek udik pisan niki drestane enten. Nah mogi-mogi ya niki generasi muda nih makin wenten kebanggaan niki ngewarisin tetamian leluhur tradisi-tradisi nike kan tetamian leluhur nike tetamian leluhur nike nenten dia merupa tradisi kemanten nanging ring tradisi nike pasti ke sampun medaging tetua medaging sesuluh ya medaging nilai-nilai moral enten sani mengguna ngewetuang generasi muda sani berkualitas ngewetuang generasi muda sani berkarakter ngewetang generasi muda sane berkepribadian baik gitu. Niki sesuluh niki anggen ngewetuang
Yowana Bali Sujati gitu. Dados generasi muda Hindu sane Sujati gitu. Nah niki sampun sane tetujon titiang meneliti niki mangde nenten nak mula keto kemanten niki ngewarisin tetamian leluhur ya nak mula keto gitu. Dan niki alih unteng niki napi sesuluh napi tetua nak tradisi niki pasti mendaging tetua nak leluhur iraga pidan kan ampun bijaksana pasti ampun daging nilai-nilai kenten mawinan kenten lan digalahi puniki titiang matur wonten pesen kitik nggih sareng generasi muda mangkin. Nah, generasi muda mangkin iki kan ampun kesebut generasi milenial kenten nggih. Generasi milenial mangkin iki pasti ke sampun tata suningan kentiang indik teknologi, indik internet, indik media sosial niki. Nanging ampunang pisan niki lali teken tetamian leluhur kenten. Ngiring sarang-sarang tincapa ngelestariang tetamian leluhur merupa tradisi-tradisi puniki mangde nenten nical, mangde nenten keboyanin, mangde nenten nak mula keto kemanten kenten. Lan ngiring sareng-sareng generasi muda niki ngemargiang penelitian selantur nyani niki kenten. Yening tiang ahidupan niki asanange jak tentelah pun titiang meneliti drestani sane makeh niki tradisi-tradisi di Bali niki makeh pesen asanange titiang pedidi tentang jam residayang niki meragatang niki sami. Nah, niki harus estafet niki tiang usan niki generasi mudane mangkin, usan niki generasi selanturnya nih malih kenten. Ya mogi-mogi je nyangsan makelo je nyangsan makeh niki sane tertarik untuk ngemargiang penelitian untuk tradisi-tradisi niki kenten mangde lestari mangde ajag mangde yawanane wenten sesuluh kira-kira dados manusia Hindu Bali sane Sujati teh kenten nggih. Inggih Bapak Sabda matur suksema. Kaping untat niki Pak sadurung puputang titiang inggih duaning galah menawi Bapak wenten pebesen majeng ring alit-alite para yawana Baline utawi para krama Baline sareng sami indek kebudayaan Bali kuno puniki. Inggih wantah hasap punika jadi tiang preside mahosang indik titiang lan penelitian titiang kenten. Ya sane katur sekade katuri wau mogi-mogi je trune-trune mangkin generasi muda mangkin yawanane mangkin iki presiden ngelanturang malih napiki penelitian, napiki pengabdian masyarakat, napiki mempromosikan iki mangde wenten manten masyarakat Bali boleh kebanggaan ngewarisin tetamian leluhur niki kenten. Tetamian leluhur niki wenten nilai-nilai sane luhur sane adiluhung kenten. Mogi-mogi je nyangsan makelu nyangsan lestari dan kenten nggih. Inggih matur suksema Bapak Putu Sabda Jayendra antuk pengeral Bapak ring studio podcast Basa Bali Wiki Masawi Rekria sareng radio suara teknika Singaraja. Mogi-mogi napi sane kawadare wawu prasira dados inspirasi majeng nang semeton sinamian. Inggih semeton teknika sinamian yening semeton pacang meled mirengang edisi YouTube podcast puniki raris ngeranjing ring YouTube Basa Bali Wiki. Sampunang lali like mewah subscribe nggih mangda Basa Bali sayan ngelimba. Atur pangaksaman titiang taler menawi wenten tata titi angga hungguhing ujar-ujaran titiang sana nenten anu trengamba. Puputang titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om.